حليمة معك تعال وش فيك مع ذي كلام أنا كلام حليمة أنت ساكت حليمة أنا بابا أنت أخو محمد شكلها ما شفتني حليمة بأي حق بروح أعلم أمي Eno information yange njagala egenda eri bakadaama mwenna. Tags zonna ze muntaginze nzirabye about raising a same voice, uniform voice ku nsonga y'abakadaama. Baganda bange nga tunayingira luno olutalo ngenda sooka mbabuli ebigambo nga 2 oba 3. Ekisooka kya byonna bakadaama mwetaaga amaloboozi agamataringa. Amaloboozi gammwe tegamala. Batono nnyo bagenda kuntegeera. Abalala temujja kuntegeera but it's okay. Tegamala nti temuli bangi, amuli bangi. Naye gavumenti ya mputtu. Gavumenti yaffe ewulirwa amaloboozi gamu na gamu. Let me tell you. Let me show you an example of bino ebyaliwo ku nsonga z'airport. Buli muntu yayogera naye ayina amaloboozi ge yawulira. Ne lisiti neekolebwa gundi ne gundi. Kati abantu bonna be muzze muvuma, abantu bonna be muzze muvoola tubeetaaga. Ngenda kubasaba mukkakanye ku kuvuma. Abantu bano basobola tweyungako, tusobola okusitula eddoboozi erimu, tuyambibwe. Tutandike ne kino wammanga. Tutandike n'okutaaginga kampani yatwala omwana oyo. Mutuwe ku contacts abali ku ground tubakubire. Lwansonga, tugenda mu lutalo lwa ddala. Zino kampani zetulumbagana z'abasajja abakozi ba gavumenti, abamu b'amagye, abalala abantu babulijjo naye nga banene mu gavumenti. Nti lutalo lulimu okuriskinga obulamu. So buli muntu gwa muyita okuluyingira, aluyingira naye atya. Naye nga bwe mbaga mitweta amaloboozi agawera naye tufuna amaloboozi ago 3 ne geegatta ku mmwe. Trust me tugenda kufuna kye twagala. Naye bwe tutaafune maloboozi gayina cause mbabulye ne bwe mulireekaana. Eno gavumenti ya mputtu. Ne bwe mulyogera, ne bwe mulireekaana. Nkugambye ku bya airport eri amannya aga listing what bane gundi akyogeddeko mutuyambe. Batandika n'okukola akatemba ne batusindikira ku message bwe bazisindikira ne bakuba amasimu ne bafuna ne bannamawulire abalala batukubeko akasa because of what we said. So kino kye tugenda mu ati nakyo kinene. Mbasaba mwekkakkanyeko. Tulekerawo okuvuma abantu. Abantu bonna be muvodde tubeetaaga kuba be balina amaloboozi agamatalinga, amaloboozi gammwe tegamala. So tukakkane tutebolinga ensonga zaffe nga tetugipoliticizinze nga bwe twakola airport, tetuvumye muntu yenna. Tuziteekewo ku table tutandika okulajanira companies, tumentioninga amannya g'abaana abali mu matigga, tubamentioninge, tutaginge police, tutaginga ani, tutaginge UWERA. Trust me, tujja kufuna kye twetaaga. Naye buli omu wanabeera ng'oli avuma, onaawemula, oli ammokoola, onaakola ate tetugenda kufuna kuyambibwa. No one is going to take us serious. We need to be serious, smart, ate nga tuli open mu bye tugenda okuba nga tukola. Tetubiteeka mu byabufuzi, tusooke tulwanirira obulamu bw'abaana abali ku byeyo. Buli muntu mumwetaaga amaloboozi gammwe tegamala. Kadaama bw'akola yensobyemu, embase eraba nnyo nti ddala oyo etteeka limukutte. Lwaki abawalabu bano tebakwatibwa? Wano baateekawo training centers okutraininga abantu abagenda e Saudi Arabia okukola. Ne mbabuuza nti yes, abawala bano muba traininga weeks 2. Omuwalabu gwe mumuwadde ye mu trainings bw'akwata omukozi. Ekyokutraininga bannyinaffe nti bagenda bweru kukola kituufu nnyo. Naye bali be tubawadde kozi bwe tutunuulira ebizibu bireetebwa enjuyi 2. Bannyinaffe oba abawalabu. Naye gwe bw'ogamba nti traininga butrainings muwala kugenda bweru kukola yajja kukituukiriza. Naye oli omutrainings omuwala omugwira bamukwata batya ku mirimu. Kusegedde tulina bannyinaffe abatasasulwa. Abantu bano bakimanyi nti tulina obuvunaanyizibwa. Oba bo bakyalowooleza mu buddu buli. Obwa 011 obuddu buli bwe baayisanga abantu ng'abaddu. Osegeera
toyinza kuŋŋamba omuntu eyali akozesezzaako ku baddu noŋŋamba nti tomuyigiriza butya bwe bakwata mukozi kyova olaba nti bw'okola ensobi ntono bakuba ku mutwe batta bussi bakola fujjo okusaba omukwana alina kukwata bukwasi abantu bano abawalabu beetaaga okuyigiriza ye embasi ekoze omulimu ogwo bino nabyanjula dda ne njogera n'abasajja abo nze ne nnoonyezebwa nako kuba nabagamba ne mbagamba bantu mmwe mulagajjadde nnyo wano mu parliament bwe muba temusobola kukola ku bizibu by'abantu bali bweru kale mukole ku bya wano muteekewo minimum wage mulondoole abakozi mu makampani wano mulabe kale muggyeewo ebyokutwala abantu ebweru okitegedde naye mwesirikidde n'ekyeri temusobola kikolako n'ekyawano wamuli temusobola kukikolako kati omuntu akole ki okitegedde bakola gwa kutraininga kujjuza bifayiro kuleeta vetting kati kola interpol gyolize ezibonyaabonya abaana ebweru nze njagala oŋŋambe nti oli eyali agenze ne interpol teyakola purobulemu yonna bweru abantu bavaayo balema abantu bavaayo batabusa emitwe ng'oŋŋamba nti togenda kusomesa muntu ono akozesa muntu ono kaluvini agenda kuŋŋamba ebizibu by'abaana ebweru tubimanyi kati twagala solutioni nze solutioni ze nnina era ze nabawa okitegedde eddwaliro eryaffe medical insurance medical card 1 bino ng'obikoze ne bw'otakola salary increment okubonyaabonya abaana kuba kukoze eki kuvuddewo kubanga olwaleero ne gwe bawa ekyenda nga bakimusasula asobola okukeera enkya nga baamukubye n'afa omuwalabu olaba. And this guy is doing this because, you know, Halima, she's lady. Why she not take the mama? Why she not take the sister? Why she not take the wife to make the video? You understand? When Halima, she's tired of this forcing for her, she ran away. Now, I will tell you, Habibi, I have office here in Dubai, 2 office for Khaddama. I have 2 office in Uganda. I know all local. When Khaddama ran away because the situation not good in the house where she's working, the kafir come to my office and say, I want. She ran away with my gold. She ran away with my money. She ran away with my dress. We know all of you local. You are harami. You are liar. Big liar. You understand? If you are liar, you are harami. Now, I will tell you something. Halima should run away because no any day she's happy with this family. Habibi, I tell you the truth. We have the video from day before one today. Not we see Halima she ran away because something not good in the home. Now, the guy why the madam why she say, I want Halima, I give money. Maybe we all of us, we need to know why, for what she take. Even this gold she take is worth 50 million riyal, what riyal? So we need to know everything. And if she go mahakama now, she's safe because the social media, we are very ready to fight for her. Thank you so much. This shame, Roka, this shame for Saud Al-Qahtani, this shame for everybody try to attack Halima. This shame for everybody from Saudi Arabia try to do something wrong for Halima. Halima, she nice lady. She come just for take some money for help family. This shame for Saud do anything wrong and put the picture. Saud, you can't do that in Dubai. You can't do that in Europe. You can't do that in America. You can't do that. For that, Munir, please, you need shame for yourself, for your protection. Okay, now time is ready. Time is ready. Just give her time. Give time for them. Give me 1 second. Yes, 1 second. Just wait. Time for lady. Explain, madam. Explain. I'm also going to use English. Listen to me, Baba. Explain, madam. Listen to me, Saudi. There is no case for runaway in Saudi Arabia. This is the reason why when we leave those houses because of mistreating us, they always said that we stole gold and everything. When you look at that man, a boss to Halima, does he look to be with gold in the house?
I've been working in Saudi Arabia for good 6 years, but I've never seen gold or zahabu fil beti mama. I have never ever seen it. That means that they cannot keep gold where anyone else can see it. You got the point? By the time I ran out of the house, that was 2019 in Dammam. My boss, he was called Mr. Ahmed. He went to the police station and then he said, I stole iPhone, I stole gold, I stole money. They called my parents to Uganda. I told them no, I was beaten, I was treated badly. That's the reason why I ran out of that house. I was working in Saudi Arabia as a runaway for good 4 years. By the time I was caught with taftish, that last year after the big Eid, they took me to the deportation. They did not judge me anything. Do you know why? Those people, Hakuma, in Saudi Arabia, they know very well that Saudi people, they are not good people with their domestic workers. I agree with you. I agree with you. Deportation, they will never judge you anything. I'm here to tell my beloved sisters who are working in Saudi Arabia as domestic workers, once you are mistreated where you are working, the medicine is run out of the house, join runaway people, we shall give you jobs and then you will work. We have those Arabs who deal with people who work from outside. We don't want to leave our bosses because of mistreating us. That's the reason why we also go out. There is no. Okay, 1 minute. I need to translate for people from Saudi Arabia. Excuse me, sister. Give me 1 minute, please. I need to explain. Justice for Harima. Okay, sister. Give me 1 minute. I need to explain for people from Saudi Arabia. 1 minute. لو سمحتوا الموجودين الناس الموجودين الآن حليمة خلنا نتكلم بصراحة بوضوح. حليمة جت من بلدها عشان تشتغل عند أم سعود القحطاني، خلاص، وجاي تشتغل رزق الله بالحلال. سعود القحطاني سوى خطأ كبير يوم خلى حليمة تطلع في البرنامج بدل المرة 10. لكل السعوديين عندهم خدامات، مو واحد ومش من عندهم، من جميع الجنسيات. أخي في اعتراض لو سمحت، لا تسميها خدامة يا أخي، سميها مساعدة لو سمحت. لو سمحت قول مساعدة، لا تقول خدامة. الدقيقة لو سمحت، هو يقول اسمها خدامة. 1 minute بليز، I need to speak 1 minute. الحين سعود اللي سواه عيب عليه. سعود شهر بحليمة في وسائل التواصل واتهمها انها سرقت. تصير سرقات في كل مكان في العالم، بس الشرطة ما تروح تسوي زي اللي سوى سعود. سعود استغل شهرته عشان يظلم حليمة. عشان كذا اللي سواه سعود عيب عليه. الحرمة اللي فوق هذه تقول لكم اشتغلت في السعودية في الدمام 26 سنة، اشتغلت في الدمام 26 سنة عند عائلة سعودية. بعدين راح الأب اتهمها أنها سرقت جوال، بعدين راحت الشرطة وسووا تحقيق وما طلع عليها شيء، لأن الحكومة السعودية، اسمعوا ايش قالت، هي ما سبت السعودية، قالت الحكومة السعودية تعرف أن بعض السعوديين كذابين ويفترون على الناس اللي يشتغلون عندهم، عشان كذا طلعت براءة الحمد لله. فلذلك اتقوا الله، بكره حنموت وحنصف على الصراط كلنا. ما في سوشيال ميديا، ما في سعود القحطاني، في حساب يوم القيامة. حليمة اللي صار لها عيب من سعود القحطاني، ولو لقت محامي كويس في السعودية يخاف الله يقدر يحط سعود القحطاني في السجن، لأنه شهر فيها. في شرطة تقدر تشتكي. منير حبيبي، أنا سعودي وما راح تكون أحرص من السعودية علي، أنا أحرص منك على السعودية، وأنا فدا بن سعود، خلاص. ولكن اسمعني. سعود القحطاني يمثل نفسه، ما يمثل السعوديين. سعود القحطاني أخطأ خطأ كبير جدا، مشهر بالحرمة. لو إنه في دبي ما كان قدر يسوي كذا، لو في الكويت والله ما يسوي كذا. بس سعود استغل شهرته. مريض، سعود مريض بالتصرفات اللي كان يسويها، ما يحق له يقرب منها. الرسول اللهم صل وسلم عليه سيد البشر كان يقول ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. ليش تجيب واحدة مخلوقة ضعيفة مسكينة جاي تترزق الله وتحسن ظروف أهلها عشان تشتغل بالحلال؟ اسمع من أخوك، هي جاي تشتغل بغض النظر مساعدة، دكتورة، ممرضة، أي تخصص في أي مكان في السعودية وغير السعودية. حبيبي منير، اتقوا الله، يوم القيامة ما حد راح ينفعك في كلامك اللي قاعد تقوله ذا. سعود أجرم في حق حليمة، وأنا أقول من عندي
حسبي الله ونعم الوكيل في سعود وفي كل واحد عندنا في السعوديه. منير انت مطبل. كملت اخي، كملت ولا لسه؟ كملت، بس هذا حبيبي انت الحين جالس تقول لي تسمع ما هذه مش فتنه. هذه مش فتنه. ما دام كملت اعطيني دقيقه، اعطيني وقت يا اخي. اوكي you just finish now. I just need my time. Give me my time. يمكن كله هذا كله بنات يمكن بنات كان مدام تسوي مشاكل. ايوه في مدام كويس وفي مدام ما في كويس، بس كتيلة مشكله في بيتي بابا، وهذا بزوله ولد قبيله يمكن 26 سنه 24 سنه. يمكن اذا بابا هبه سوي دق ما شغاله كماله، هذا ولد كماله pia هبه سوي نوم ما شغاله كده شغاله كوف، بعدين شغاله اي مش بلا. عشان اذا كلام مدام هو كوف يمكن مدام مساوي موت. عشان في ما كتاب هو قالت اذا بابا يبغى يسوي نوم معاكي لا تكلموا ماما، اذا انت كلموا ماما بعدين هذا ماما سوي تقلد سوي تموت كده بنات كوف. بعدين اذا يمكن one minute I need to explain for everybody again. يا شباب الحرمة الحين اللي معانا على القسط اللي قاعد تتكلم اشتغلت في الدمام في المنطقة الشرقية 26 سنة، يعني عندها خبرة كبيرة جدا، وهي ما اتهمت السعوديين. هي قاعد تقول على القصة اللي صارت لها هي ان كفيلها اتهمها انها سرقت وراحت الشرطة، والحمد لله الشرطة براتها. الحمد لله عندنا قضاء عادل وعندنا دولة، اسمع عندنا دولة عادلة. خلاص اللي يقول أنا ما أمثل نفسي، أنا أمثل نفسي وأمثل الشعب السعودي الشريف. الحرمة الآن ما سبت في السعودية، وحتى صاحب البث ما سب في السعودية. خلاص هم تكلموا عن سعود القحطاني فقط لا غير. سعود مش رسول، سعود مش نبي، سعود مش من الملائكة. خلاص سعود سوى خطأ كبير جدا، سوى مصيبة كبيرة جدا. حتى لو صارت الدولة